Ali Malungil Swel, Mergid Roguy, Kumesra, Irasibong in Lamay, Lolubat, Ma Ketnul, Mansulang, Gegida Giraklang, Ma Bes, Maltogrubagal Ngatiang, the Baraswalo Gate, Malungil Swel, Mergid Roguy, Maltogubetzel Silsra, Budra, Abuik Pelau, Tomas, Tanjo Birgi. Di kita magi roguya gidil togol dorula awera domo le kadama overseas mora rubak dios bebe kulmitra legra ipi bel mertemelo overseas al silsergid mora rubak domo ra aldadu ipi mutran be skidang lumu brother. Thank you. Ma abang malungil swelbel mereka berokui udah telekle lobesi kial sisra ubukubara Thomas Michael kali berela swel ubukul Dios akio ubang orang klaim relal sil se maldiol bank sergau mereka sulemra aklum yole layang bermaklut bela al sil sel togobet sil sra ubuk mamra Thomas abuik pelau girela atanjo girela alsi sinamo gaima ewang argile dam Dios agi mereka sulemra osob aklem maula kadui mirgiret mereka sulemra alsi magi imolgarsra harbe club angaru ya berarti kering argaul lolmon malmos mereka mambro lal mutra kapsingay membekal tengah tay kalkal ibo mo ngarel alswel mongigi gemelanga se marak termer kemam membekal tengah tegel email direct ke meru legal dalam relal swel yo si kalsi sila korkau bon semem sab akra kama berogui bikin ngarade ure babal tigre yim selba akra gukmal mutra rok yolel tial bordere relal sis magi di mereka sulet odar sai kan rogui na klang di Yesus amen sulat Mansawla ipira malungil wada adra malas mal sulal me mungkin kalau good me kultur kerja del peklad tiga kerja del aktar rubak dordeb kama tiga bebira rubak sel bol time el bodo laglet akor olgi kerja dem laglet itu beda ngai kerja del teb kora angar bebul akte bele do mure do kora so dia apply adang ding mal per modre al sil se tutnul au mamra president rasenet Abloil gradia ubun kemam ngama tanggi, di mengelim kalau kemam kalau budra Thomas ma maltmar mudul ngil maltmol abkilar ngul men kalau bud ma kulngit tersat al medil du sesera du el bol sebel kora nga asim el bol sebel el moswel ba kudring singom malumila kalle Edang irasibong mal songren le dia kal mer ore la ka mer do lo makarngi gi magira ada mai sei dia me do litra te ale da sa kagi do mamra special la mei mal sigida ginglen ngal bitara irasibong ma ketnum bo waginglen mal sulang special me melim gidar al swel e litra te ale bodring sa asesel da ala Obligora Presidente da Senate, Paul Nakal Hokons Paulis. Ako doon ko po. Manungit silsil mergid rogoy. Kita ngartiang len katamle malimra. Obligora abuik pelau Thomas Obak. O sisir time mlo o sigra ngang amlay ukli belaw logir kadam tagin lo sen blangar kayangal el bol mutra ason sorole ma at obe Moses din glilutul malbot moray krel belaw em la tigra klamiogl em al klbogl el tigra mul ma el al silset lo sabil bot mage tibira rendelo sei katabot makar elang ya kodan law labalel matirigel tim lame amlo shoning ra sel gotel logul atyal abein
ma o adalara baisa amlo etiang amde rul betengel maring amde tokora ma ngabar matokor belau matokor ngabar de mlo wa kabil gel abiila wa welma mlo wa kabil loyara iman el momre en ya wa kabila a Thomas loyara iman ese le tokor ngabar Eguk motor belau mengilus paisa o dal amlo o ko dagdi sel lol binglel sel lol binglel au era bi englo ko dagdi emu sel fan maral klol ba en mul kopsira ikler se sel magur tial abi el dia ka ulo binglel Kadang artian le sioni ngi yo bangel relan sils makul ngin tergi de kaya matagay kaya kotok klol la tergi relan artian sils artian lu ulang asra ablur oreo makata mom sambar klol mul odas ya kul ngite girasi bom gang amla otiaral kuk sebe de lo yakli Oy, mang al sumo tengaringa ngartian wa igi kom larme se besang kom relia wa se igi de lo terire se franco mangada mal di ngartian lo mungkin el waya do siti axils el moringi Mangkal betigar armul, mang sel dorar arale destruire mo diler kan diri. Emo adam bergi nengkang kahmat lula de kita beran mulurgi. Akamal mulurgi engka dire kal balon bu. Dia kal kulsul bu kun mari aro lam mo. Wa ada dire kal bal besel. Klawa. Waise badale. Edi leportiang bang di kita tung kita dia kita ngartian mo kumsengay mo kada utang ada lo bangel mo butra kumsengay dia mo dia adal barat tal wasen dia to ko am dira ka waset dia gitu lai am lil kan lo giwa sel kilar mul morgi en langwa am lil eti am lil lo bolo lo takan karuba kan moray gel swan oy Mangat sumo kong san na ko surara Malu de kong san na mo di ka duul E ko mong ara duul lo ang E ko swim Hindi kay kita tung makamal mre masuliw ko Mansaula President ra Senate ra malumil al dadal di gulngite tutngul kora di hoyu daigel ranglela al dadal kalobku kul motorang barda Balbol sabel ng kalbiil kung mamudangay dilong presidente kita. Adang diwil ng diya. Welma, I'm going to summarize the statement from the President of the Senate so you will understand what he said to the crowd today. So basically, President of Senate, on behalf of Uncle Thomas, welcomed everybody to come and celebrate his 84th birthday. He also said that of all the people here gathered today, Uncle Thomas is the most senior or the most elder person among us. So all of us show him our respect by coming to celebrate his birthday and wish him good health. But he also added that it's not only his birthday, it's a very special day because Thomas has found a partner, a wife, and her name is Welma. And he asked everyone here to recognize who you are and to care for you and to let you know that you are part of the family, the extended family
from Thomas Obak. He also shared with us, the crowd, that this car is a gift, this great car for you to remember the special day that he has announced your unity and your partnership today. He also mentioned that the Palawan tradition has been prepared, where our sister Maisa Wadal-Ad Ramlas has put together a necklace from the stone money of their family to welcome you to their family. And also Uncle Thomas shared with me that from this point forward, your Palawan lady's name is Dirari Gel. Dirari Gel. So basically, President of the Baules, President of the Senate, Honorable Senator Baules says he's here because of his respect to Uncle Thomas, and that they are also related, and he really wants us to enjoy this day and to be happy, enjoy the music, and have a great afternoon in celebration. Oh, wait. And now that's his speech. Now my speech. Kaltungul, kultur rakuk tu sese kalau buka kola di ngara ngama buka presidente rati mokmu sese gere kalsils, ma kultur tu sese. Thomas, ale libul otvorang bardeng soal reng sabim. Ladies and gentlemen, thank you so much for coming this afternoon. I know it's a Sunday and many people went to church. Being here together, it's a Saturday. Some SDA went to church, but it's really nice, and many people had to attend funerals. But it's really a great honor to see so many of you to come and show your support to Uncle Thomas. We have many people here like Reyes, Olabalu, Spies, Klolubak, Kaltnul. These are chiefs of many titles in Palau that came to show their respect to Uncle Thomas and to celebrate unity that you and Wilma and Thomas has done. And I'm really thankful that they could be here. Kaltnul, I asked my Uncle Thomas, let's not waste money. Let's not do a birthday party. Let's just go have a dinner maybe at Lilay and small group, and we don't want to celebrate and have too big of a party. And he scolded me. He said, at my age, you don't question me. You just obey and follow. So I'm very happy to follow and obey. But I also want to take this opportunity to thank our young brother, Kangi. Where's Kangi? Kangi, can you stand up? Kangi, thank you for helping me to organize this. It's looking good. And also, if you don't mind, I want to also recognize my daughter, Desi. I think she did a good job with the decoration. So let's give her a round of applause. And di malulang de wadal adal kumil el bebirgid el memo dol minga rubak. Di do ring ra mil tunal tangatan morngi ngal maserngi. Maral Taboy, Otoklol Adagid, he's the eldest amongst us, and Tawar Belang was saying, Gapsingesil Sanaga Ule, Di Moreg Saigel Soak. Makasay na aday, Tuknula, Adal mo kay Madangira Krill. Ginel Silvalo kay Mayanglakro Gargid, Abek Sil sa Sengkara Rubak. Magadilimre nga Sulela Rubak al Nasa El. We know that Thomas had to go to medical emergency. He had to go for operations twice. And we're so happy to see him looking healthy and looking happy. Hindi swalo ay salwasing garubaka malswalak isil mergid rogoy
luasin sigita ulpingilel lam kaps so lang arnya kalteral klub space lam katwok mo sengel kal dil mo ringen ruba kar belaw kwalongal kan kam mangkale rablukul rabalul ngiwal ablur ngatmaw ang kaya mo sugur sel bus ablur ngatpang oh rablukul osilek ang gaygi na mo sugur sa igi dal kaltelay lang ko kimsel sugar belaw mas hindi akal ngatyal belaw ko kirang ade di lang at mukli sa igi igityal malo mesra ang binglel mal klon ako wala kaniya sa tiyak malo breu de mol mama ikler ngi di bere namo di radical man di umil ma me bulgitter ki de space do renga sulela rupang kuldios ra klungal tunatan mon kalo good edo do bangere al sil se do soy do swel edo kera umil bergela i lama igadeng ringi o man sao do kuindey ya Dios lo bangere di omang hindi ka di kung ngitra ka mamasen ko nakitan mo doon let's be our glad let's just stand up and when they look over there Nebul mitra tarang alam ko ng akya meram belgedel ma siyasing tamang diya kapempa master kaul maldimet tiagir terung mga siyasing rumir terung ubeg ko lagi ng kalsil oy kamaldimet or tiagir ano bom dogok kamaldimet mogegeda kapangiw may beliw orang ko. Bulgitra bek adam dodar sa kabnget budul bab dodar sa kabnget domreng ram malungil klumel tangatan mora Thomas Amina Nigel Mama Sangira Welma may God bless you may happiness be upon both of you and congratulations and happy birthday cheers may bulgitra band Well, liya iborang loy kitam. Edi kasi mo dong ok ko ama sa metiay. Oy, liya ibora 1 2 liya. Oh, algon sola cha-cha. Edo litra Edward atra music mal liya sel kora. Lit clear kal time bol semel. Ya ulit tigidro ko dap sa plot Thomas. Salarong lahat.
Berkelad, kita Thomas and Manok, Sri, Olaglu. Ako bravo si ang space sa dua man berdola dikit. Dia begitu betul. Bakal ko, bakal Olaglu, kapten dia Grasibo. Patang Vincent mo Federal Line, si Pedro Rasuel Bergit. Tirgal Berkelad el bologi bulle del May. Adang Edo Uswel mo malungi lakal, enjoy, edo ilil. El hotel Tial Silsen, o mal sauro good. Makpura mo giusel dulu legal ngaria tamakara iraklang mal ngarba bulu bakar nulugoy olgit ngil memdil du sese lo dang selmora budra Thomas e bol sipelo gas musum kurai iraklang mo tran bay ome timdu sese ora di verstalte al gup te sipelo der singalo gud man sauling iraklang mo tran medap saprot ang iraklang malungil gopsengel mora gopsengel afternoon almar break ngoises ya solai Thomas mal tengah kelsokoy de bestiang ru lembe kamo rulitia tokoy de mendengel namla ado sera last week mendengel masengara kamo muru ngim tigit mal lungila rokul tokoy kamaral musau na rokul tokoy Egito lembrang ina sibong ngasay mo. Ulgum dirke ke maling mutrogok ang astiang. Oy.
Eh, wala akong speech sa mga itakla. Kaleraran tinggal adam mereka kan. Tengah kel adam dah tu kau liga kita mau tu. Dan mereka sulir mei tinggal ada tinggal kalau lura pelu luringir pelau kal tokora udo tu. Masih kita ni nasi bong atang korang mereka nanti tinggal mereka tinggal adam ngertiang. Melula jarau udo. Mereka. Makmal meron ta sa alam kuno nga sulir pepat sila komran musaw mlay sila me kutat de ale Thomas go ay sir gidirwa siya friend ka ang artiang Florencio kaya gidir ngarche Floriano o engam del eri targil ela ngam del flor gao nganu ang kakarel boy ka. Oy. Ngai kita nyasi bong ngai kita aku tuklol atau lah bengke tengah tiang. Oh, ngai diesel do bengke lah mungkin kakarel boy kalau bengka katalan rupa. Komenge brother kalau dia bengke melulu saya kita terkawal. Oi, kita kakarel boy yang mulang lagi. Dia makti gutung mati mereka sulia pepat no sebele alenen drulit ya koi kau mar ngema melombruri maul menglongit jalan koi masuk ilmu sekitar tetele wadamran di mereka sulia pepat mereka sulia nengkar rubak lakni india kali kita ngerti kita kata ngerti al-pepat me sakro Proton Thomas and Mrs. Thomas. Dirarigel. Oh, that's a title. Dirarigel. From Niwan? Oh, kayang. Because you have two title. Malagayo, Niwan and kayang. So, Matmal di mereka sulia pekat, oi, merasa me, Thomas, alen, ngakangira kerana tak lagi kan mentak, diknal oreor, kamal koi erek memintak lagi lagi dah cipna kilan. Eh, kapapar ka, ma'am. Kamu so kung mo sang ina sibong, kamu tinggal dia moman egal may. 125. Thomas man sama litak Morgao. Thomas, kita Morgao ma Mrs. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Noah. Happy birthday to you. How old are you now?
di mo araroy. Selmo cree diago mo padalili. Medyo rin sa legaw ako dalihan. Ako besel mo magulap kulili. Elo tirarara mo, mo'y tingil cloud was gora omelela keu cloud li te tau. Vai sei dia. Ngalo gora Thomas agora di mi te gora di omaga pil el anga ki del mal mat mau mo sisio por sel time. Mendia kami di dolgitra president tra senet melo tersia envelope el moral loblu lo hotel que al sugang arki de rabus el orgodia imal es el orgodia imal momre en mlamoa que al toboy ma gulgit ngim lo dersi es el orgodia imal solang el sugura sangel sangel me come don rot el direl caltai el bolgitra replugul meldil dusesei el bulmereg el bol du ngalelo mamra awad al adram las reblugul wa olgimus Malungel suelo irasibong doña Cleme lo tribe meo lo masakro me se trigal veleo trablay na olese y malore dra primame itial el bala on edel de igual mergage mas tiagram kora atos al masana mas ka dimre dendo sel rondib akmal maradim lo rumurten mama mokor ngage emerba kurang sera adal bayang dur kora mo move ala pirat koy tiaga ramal kilbetia kering toy tiaga tengen merur el alsins rablur bela oy ngakaru kung kupti urdei tiaga dire ko bengela abil tikamo pakrel ala abil tiam ata maral toy peng la dire la ra lokral berngak Oy, bakmal merenga suliw arbek laad no suliw may ngartiang bandamraen. Etiang akatingel ngotmok rabulur bela. Ngungil mong damo ay se adabay. Oy,
amat mokla, wai segit, termal di mereka saul, oi kalau buka, matun kala adang kau lamo telargi, o buid, o kai me ewang, matun kala, kalau buka, ako kertim dengan wasengkang maktul adang yang rel altai, oi nakablo may sunmor yang selbe bidak palmo sang ki atu metal time gibor yang le wasikau di wa makara adam wa arto ora adam bedra lai spendra lige atu oi bangaria be to ko du ora ka mak agula be ata akmal mereka sulel kalau buku oi ekor mal mentar sula ko mesrigir seltai ding aruba ka dia kadilo mesra di waisek langar ni akmal mereka sudah rubak Dios reng kan rubak ang kaki dire lata balong ilak langar ni atau den kaki dire lata keliber tial tokoro wad gora o mesrgim abi oi Paldi mereka saw, paldi mereka saw, paldi mereka saw lah, oh bugul, amalung ilang ulen atay, pagkela maasringi kata ngartiang, si apa ngel, SPL misgid, SPL mga tu, iya, paldi mereka suli war beklah, tukuli ayam bay. Akmal manggil saya kawa ketertal time lo mungkin kalau Google sorry awul bok rel atai kan mereka sulit nak jadi kan mereka sulit ni presiden tersenet mal sang mal kalau ada jadi kan presiden de dashe ne sioning tial sis kalau buku ma asringi ma i komal saul beklade de dolmon gun mora ulbong kom la mo ngir wasya o buku para Thomas amla mobil arti ole se maluir din maluir arul ma asringi ng maluir arul ma sulang Irasibong kama tangay sel teruba edang ngaudo dul aratit endiak lagariolo abi itu mendiak loger marang lagi itu mendiak loger betiak langal tangat telmora rabulgur el al sis deng obulam lamo bilang lagi kada mereka sude el palungit sil mera rabulgur ma Thomas ma amasra Thomas direk mal kada mereka sulela o dala Thomas ra baisa el pal tigar ngurngim di malumol may get soal magar di olgit ngim el bolungin bor o dal bol sebel lobungkel motet el bro sula ومساولة رجول مساولة مدي ونيت رتعلم كمسا وذ الأدرى ملاس بايسا ملدي البول دو سيسل كوكم تيرا atulungal kara Thomas hindi ka tumal meringa sulele klolubak selmal klol alba ngara ay klela di rarigel ablolongap seningal maas lolokatela ablay la ngungkal maas elme adra ablay wat te ale do do silmora bodal at Sulang yang apa? Aku malah asal aku beli makna kaya macam sih. Sebelum mga tu ada makna asyik kaya terang wala tahu. Nanti sesuatu luas luas. Kalau buku templo mereka dah, yang kemudian meluas. Wala na ako. Dito yung pangak na ako. Akspidol mo na ako. Agi hukot maklain mo.
Kaya ito niya ba? Yung may makanggi. Makase. Yung wasi. Nakamlele. Sabado nga, mo ba tansyon. Makwase. Yung kangi. Ito yung mga tilal abi. Yung nga lang, bitang wasi. Tama na saraan kapal patukal ba tawak liyaan. Ako wala mo yung wasi. So ka babi, makaskangi moral ba, may sambil utuklol babi, pelaw ka. Kaya mo udoy beratan siya. Bak malakal ako wasi, senator. Kawan ng barata. Kung kumatyan ang ilo, ko abili, walang labong lang. Nakata ko na maral din sa cellphone, etel ama, maral to ko, etya, marigel, maaga ka na abilaw. Ako maral, wasi etya, maral. At ako maral masulang ang biya ko yung kalsil sa kalam ko, ito yung borsel tebe, mukapri lang. Mamsala wadalat, wala belum, akti mo ko doon niya kleb, mula malmasum para budra ang irarigel at Thomas ngaka mamarare lang makti malmasum berkumiw butal malmaring asuliw moilil mora ulbong le pocket maklakan morsel flight mora Taiwan buk mo mesa rebi na takoy kurang asuliw rokoy lem kal alim sangkal tial silsara kalobuk Dios lo bangkit rokoy ko man sulang dulu tamreng asuliw tigal atraban
Pangarap ka sa tuwina, lagi kang nasa isisita. Maging sa pagtulog ko, ikaw ang nakikita. Nais kong makapiling kita. Oh, hiling ko, miss na miss kita. Sana'y lagi kitang kasama. Oh, hiling ko, miss na miss kita. Sana'y lagi kitang kasama. Oh, hiling ko, miss na miss kita. Gusto ko sana'y makayakap ka. Sa aking pag-iisa, pangarap ka sa tuwina, lagi kang nasa isisita. Sana'y narito ka at magkapiling na nang hindi na nalulungkot pa. Oh, hiling ko, miss na miss kita. Sana'y lagi kitang kasama. Oh, hiling ko, miss na miss kita. Gusto ko sana'y makayakap ka. Olo na gratuletem, alam mong isisipin na alula aoy magagalinga. Ime, at mayroon ay siya. Imalabo kita mo marangagi. I wish the guy Adiós y siu, que logo con eu, happy more. Porta amor ever gone, Marie, the Sawesa, habimos sexo ame, over eternity.
Happy birthday, congratulations. Chalitak lah. Tingnan mo ko yung rin nga. Wala ko mamakit siya ang tinaw kan laoy bagay. Akti mo, itik-tik. Magic Man. Hola.
Seguro